angazi wazi wena. Hayi awukumi. Ngiyachera u5. Ngamachera i5 nawe ubhizi ucindezela izinto angicindezeli my sister nomuntu unjani ngathi lo muntu okwenza ibhari fetha amajita ngenza ibhari vela ngisoma khwapheni wakho ngimuhle kabe ukuthi ngizoba umakhwapheni wakho ngiya angalo ukuthi umuhle Joe but Marona ayiboni ivelu yakho wena ungenaphi wena mfethu ungeke ungena ungenaphi endabeni zami nayo sli udlala ngayo ngena lapho uthi udlala ngayo ngidlala ngayo mara ayifuni wena uyavuma ayifuni wena ukuthi my sister uyavuma nokuthi udlala ngayo whatever le yenzakalayo between mina nawe ifuna uyena ungenaphi yime ngibizile ukuthi azongilungisa ngoba mina ngikwathela ukubamba akwazi ukuthi ukhulume nami soba yithu nje sivele sichazulu udlala ngaye ngidlala naye kanjani ngathi inkinga nayo unenkinga nami Tebza lo muntu udlala ngaye my sister uyamlaya lo muntu lo futhi noma ungahlala kungcono siyeke Tebza khathela awubheka na ungayenzi lady udlala ngabana abantu usile ngidlala ngaye kanjani angidlali ngaye Jo angidlali ngaye yekela usuke endabeni zami naye hayi simpe hayi simpe Tebza angidlu nawo wawutsho ukuthi ngilwa nawo akurelate angidlu nawo my sister mara udlala ngomntana wakhe eka ususa labantu laba basusa ngibayisa ngitshela my sister ukuthi wetha ngibayisephi ubayise nawe susu ndile soyicazulula cima dayide angifuni ngitshela sayindaba zakho wena manje my sister wathi uzohlukana nomuntu wakhe lo muntu athi uzohlukana nomuntu wakhe kumina ngithembisa ngikhathele uye ngikhathele